Mi nismo nikad bili netolerantni ljudi. Mi smo, paradigma čitave Bosne i Hercegovine bila zajednički život sa drugačijim, različitim i tako dalje. I na kraju krajeva, mi koliko god smo većina, to smo na popisu, i u onoj kampanji obezbijeli apsolutno većinu Bošnjaka. Koliko nas je bilo? Nas je bilo 53% popisani, ali smo onda mi pristali, odnosno lideri tadašnji, ne govorim imena, jer ispašće da se vračunava s takim. Oni su nas veli na 50,05, ja mislim. Ali smo nadpolovična su većina. Sad kad bi se popis provodio, bilo bi nas najmanje, bliži bi bili 60% nego 50%. Zato i neće biti popis. Tad su oni tražili popis. Popis je tad proveden po njihovom zahtjevu, zato što su bili ubijeđeni da se Bošnjaci mogu podijeliti na Bosance, dakle pripadnost državi, muslimane, pripadnost vjeri islamu, i regionalno, Hercegovici i tako dalje. I oni su ozbiljno ušli u taj projekat, uložili financijska sredstva. I mi smo tada s kampanjom u kojoj su uzeli učešća 100 intelektualaca, javnih radnika, akademska, vjerska zajednica, svi smo uzeli učešće, uspjeli to preduprediti. Inače, projekat je bio da Srbi budu većinsko stanovništvo, relativno većinsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini. Jer je već bilo pripremljeno, već kampanja bila. Imali ste nevladne organizacije, ne spominje koje su uzeli financijska sredstva da objašnjavaju narodu i čak da objavljuju netačne statističke podatke kako će se pripadnika svih naroda izjasniti kao Bosanci. Da će 30% najmanje Srba izjasniti kao Bosanci, 30% Hrvata, a Bošnjaka 40 i nešto posto. I da je to kao rješenje. Naravno. I tad je bilo mi jasno da je to vrlo organizovana, vrlo jasna prevara. Pa